Laibag asigi semilon fagalhangani haiba micro, small and medium enterprises sing Manipuradi Yanglin Sharu Tek Pagumle na akogi headlines ng kagyaw za masintang thamjage Prime Minister Narendra Modi na kumjali singani nifugatareta Vikshit Bharat ki miyeng thamlakpaga loinana Laibag asigi semilon fagalhanbada micro, small and medium enterprises sing na achouba thodang lawgadabani haireklabasu masigi makhada tongan ba sinfam paiduna sentuk lambi oijoriba Manipur gi entrepreneurs singi oi manungda package drinking water sem sari ba miyoi singadi yanglin saru tekpa gumde haina paung kha yaw za sai kamai ngi yingbe ase akoina stage yami akoigi industry gi level se koi Manipur le rishi medium hok yaw bana te bako le rishi cottage industry haibam lere yum da kheno to ma small scale haibam lere adigi di medium haibam lere large haibam lere heavy haibam lere le riba scale mayam sin gi Manipur le riba scale sing se medium yaw bom te yaw bana te ba small scale gi level da ngak tane bako adu small scale gi level at laiba posting asi mai gi level of mai lupa crore mari manga bu transaction box small scale chinge bako adu lupa crore yang khai cham yo gana medium chingapa adigi mathakta la gana large adu heavy leidana ko si mayam leigre si gi keno mayam scale mayam singa se cottage industry asina lupa lising manga tara yum da kaida sum khoi keno mas hajaba hai tare ko pala mari ma bo ki manung da tawse bo kaida o mayam singa asina adu mai le mo scale mayam khai do ko ne ko adugi manungda Manipur da lairiba port asidi medium scale bok tadi kaya laiba na tebo ko aduna micro level da waktar o matung da posting adu mai pala ka do ne adu Manipur gi di raw material adigi adu mayam puna mosi loina mapana depend to bani na ad lairiba confliction maram mokan da communication yada bani na ta khoi gi mai port mayam sing asi yam puthoru su leino mi leitaba adigi puthona ba port su amuk raw materials ma pa dagi oiba pusela ko lambi ban nang toba sigi mayam sina maram morakan da khogi no magi lupa lising yang kai la ama transaction tawjeraga tawri business mayam sing asi dai loina mo ji se puktek tek pane bu ko aduga Lairiba establish ama tawrabanina madugi bibam tokpa tax madugi loan leidana ko madugi khoi mai income tax ki RTI tawbagi natraga ROC tawbagi la mayam leiri bu ko si mayam sing asi da paisa loi sang manina madugi tax mayam sing adi engage tawriba khoi daily wages khoi labor sing adigi di permanent mayam sing ase masi tolopi da paisa pi da ba ya ba na te function du torok ta ri kai di paisa pi ni ko si gi mayam punam makse masi yamna social security ama leitrabanina ekoi sideda function punamak se even dukan khraga phamjaba ko adegi nomagi mana masing yonjaba mayam se pattana mangi mayam adegi pochi maman sina patlabanina mai mamandu high phangno hona ba kada price na hike chale hike chalaga leiri mayam sing aduna sona kanda adugi pumya leiraga yondoi ba magi value added tawdori ba pore borai yonjari ba sing yonjari wari bo go mayam sing aduna masagi magi leiri ba mandu khudak ta haiga pa yada bani na man kasela man price to contradictory oire bo an si loina mak si khoi chain reaction da thoga leiri bane ba sigi poche akhoi da social security se yam thuna recover tawdraga ri Manipur gi le film semilo se adoki matik hena adu hojik le film sida stagnant on a constant lerega su hangi film du yonu hona bula sai yam sang khine si gi film simak yam awa punamak se akhoi leri ba punam mayam punamak si thabaki kari gi leri po mayam punam hoji nong singi film na tai cha da ba lo ubi ya da ba de sing mai punam climate kai de gi hoji Manipur tai ba dasa si mong amane bu ko lei punamak se khoi loi thengna ri ba ngak tani adegi narakanu yaroi yelakanu yaroi angang school chapagi sali ba fi school gi na ba gi yek ba gi tawi ma hida la thai punamak sina expenditure sina lep palai ba ya da ba aduga magi earning sina constant stagnant oraga leng ba ya da na leba sai sida kamaina economy si growth tong ni leiru position ja du ne ba akhoi gi earning gi lakado ba magi leri ba pot asina akhoi gi stagnant or lei thokre leng lei thokre lep lei thokre ba aduga magi expenditure sidi no magi satta ba suya de ba sada ba ya de thakta ba ya de ko masi basic ne bu ko sing sin da ya de leyu mayam sing asi gi regulation sing asi lep narakanu ya de school gi leidana ko angang gi kari gi mayam sa lim yam sing ase compromise ta we aba mo to suya da mayam si basic sing si to
ꯆꯠꯄꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯔꯦꯁꯇꯣꯔ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯁꯤ ꯔꯦꯁꯇꯣꯔ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ economic flow-ꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯐꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯤꯕꯝ ꯁꯣꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯗꯨꯒ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯋꯥꯔ ꯃꯁꯦꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯅꯩ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯁꯔ